Hey guys, so welcome back to another video. Ngasigi oiba videos na koi isa-isagi personality gi oiba reading oidoine haidi isagi personality gi maramda hena deeper dive amadi personality growth ki damakta kari tauba yabage na chingmadugi oiba reading oidoine. Ado ngasigi oina piles ani thokna khaidokjage pile A amadi pile B ko. Sigi green or lime candle oibasina pile A or aduga sigi white candle oibasina pile B ko. Pile anisida ngahaktang push tawbiraga isa-isana karamba pile pambage habdo choose tawbiro aduga pile digi oiba reading no tabiro ko isagi personality gi maramda hena deeper kay haini dive into your personality oidoine ado reading se general reading oibanina chap chana loinamak resonate tawgani habamakti natraga dum ayamba saruk lawba yabe advice lotion view aduga ayamba saruk dum resonate tawba yai ko. So, sidagi hena personal reading tawbiningbasinna aigi Instagram link to aigi description box ta hapcharamge Instagram da DM tawbiraga isagi reading adum lawbiba yagani. Ngasiga oinadi personality gi reading se yengase. Without further ado, let's get into the video. Hey guys, so ngasigi oina ahanba pile A ko pile A sige lime candle or green candle si choose to bibi chilinaw sige damakta isagi ba personality gi kari vision lege amadi personality development gi damakta kari advice follow tawbo yaba gadagi haibasin ki marangda reading se laktoine ado khoi ahanbada pile A gi oina card se choose tawrase ko. Six of Wands ko. Six of Wands haiba ama leire. Personality reading di reverse reading tawroi card loinamak normal reading lakani ko. Seven of Cups, Six of Wands haiba ama leigre adagi Seven of Cups haiba ama leire ko. Adu card se kitang holographic oibagi uba kitang watlongani light na reflect tawbasita ko taraga ai card ki maming dusu dum pathokjaraga like tawjar dum reading se tawjarake. Nine of Wands ko. The Death card. Koi hojik advice haidi personality development gidamakta kai advice leke habadu matanga pick tawrake aduga like reading se hawganaba ko. Six of Swords ko. So sumaina leire card sing se first and foremost Six of Wands hariba card che tholeba. Sigi Six of Wands hariba card china kogi pile A kanbiriba ichilinaw singna random stranger amada haidi isana sak sukhang khangdaba stranger amada ko or adum ngasi tang meet tawba ngasi khatang thengnaba miyo amada or masak yam kana khangnadriba miyo amada kari personality show tawge hamatamda isa se yamna merry oiba outgoing oiba energetic oiba ko adagi dum extroverted oibagi mongda haidi stranger duna hek uba matamda punba loinabada nungaigadawba manba amadi hek tinabada adagi approach tawrubada yamna dum happily dum harau loinaba tinaba nungaigadawba manba outgoing oiramgadaba amadi yamna cheerful oina life se chatlamgadaba adugumba type of personality se isana stranger singda show taweba haidi isa se colorful oiba vibrant oiba personality ma stranger singda isana show taweba ko. Mathangsina Nine of Wands hariba card se tholeba. Sigi card sina isana isagi adum khara naknaba marup mapangsingda natragana isagi close oiba family bu oiro natragana isagi partner da bu oiro dumaina khara isagi close circle du da isana show tawba personality neba. So isa se hoi outgoing oi extroverted oi tawbada bu jaga khara da isa se phatlauna isa se mood swing hekta tawganbagumba natragana kainoma decision ama lauge khanbagumba se hekta indecisive oibagumba adagi isana isagi decision da yam strong oina stick tawba ngamdaba matang matam yarakpa isagi weak points leidana ko adugumba weak points singse isagi kaya haini close oiba person singda isagi close circle da isana uthokpada pakna kide isagi close oina loinariba miyoi singda isana isagi good side amadi bad side animak loinamak uthoaga yam healthy oina loinaba pamba adugumba yam deeply connected oiba personality se show taweba ko. Mathangsina akoigi Seven of Cups hariba card se tholake sisina isagi weak point of your personality haidi isagi personality da weak point khara leiba weak point se kaino hamatamda isa se ngasagi indecisive kitang oiba kainoma maru oiba decision ama laramdai da decision du da hekta stick tawba ngamaktaba adagi
chap chaba arepa ma isa se khongpham ama lepase isa da kitang nu na thokpa haidi for example career gi path ama choose tore na khalase ba career gi path to changsilura kanda struggles and nungai ta ba khara mayok narpadagi hekta change toningakpa gumba or isam samba wada isana fruit ama leirure khangawar ama leirure adumaina pot ama leirure ha matamda pot to leiri kandadi pamba aduga horen leiba loira kandadi pamaktabagumba adumaina kitang choosy oiba isagi araiba potsida penthokpa ngamdaba adum ngahaktangi oiba satisfaction do phangaga ngahak leiraga mu pamaktabagumba adumaina isagi decision gumba mind gumba sem alter tawganba yam change tawganba adagi jaga amada stick tawbase pakna ngamdaba multiple choices or option mayam amada dum mitse thakalaga langkhalaga leiba adugumba khara dum tawe sise isagi weak point of your personality ne ko dun smaina choosy oiba adagi indecisive oiganba jaga amada fix oina stand tawba ngamdaba sigumba se kitang semtogadi hena phaba oigani ko mathangda isagi strong point of your personality hairagadi kaino ha matamda death card haiba card chithole eba sigi death card haiba card chi matugina isagi strong point of personality se isada phari gaidi phana dum loina gani isada once negative oirakpa isada toxic oirakpa or isada kanada basing chi isana sat sat launa cut off thokpa ngamba maybe person maybe things maybe habits ko isada phari gai aphabo oiri gai adum khangaga loimak loinarakani isada kitang negative oirakpa phattaba yauragadi phatlauna cut off thorakani si se isagi strong point of your character or personality ne bako ado si se jaga khara da good way de apply toragadi yam hekta aphaba oibe abagi chances le haidi isada phattaba kana da basing se phatlauna toxicity sing se cut off tawbangam ki ba negative sing se cut off tawbangam ki ba haise aphaba point ni dana ko mathangda six of swords haiba card che thole a sigi six of swords haiba card che isagi personality sida development lakna na ba personality sida growth lakna ba gi damakta sigi six of swords haiba card che na kari advice pi ge ha matamda isa se isagi past decision da yam regret chagan bagumba adagi past da loinaram ba khangnaram ba mi sing se hoi isana yam thuna cut off tawbangam ki ba madi yam thuna any decision se isagi life dagi phalauna thadat pangambagumba any bonding cut off tawba ngambagumba adugumba strength ti leitaraga su dumaina cut off tawgra matungda isana adum past ta as ai sumaina tawjaramadi phadawni aina sumaina tawgri thabak to sumaina ina taramadi phadawni kaini isagi decision da adum regret chajabagumba adagi wakhal se present gi future gi khanda bida past adu thoki bado thom drasu phadawni or smai taramazu phadawni kaina reanalyze tawbagum sam kalle bako ado hoi past ki mistake reanalyze taraga future de apply tawbu se amna di phai but quit living in the past and move forward for your future haiba haidi past adum leiraga nungai taba khottaba haidi adum past haije past ne hograbane semdok pasu yaroidabani danna past ki mistake sing dagi aphaba valuable lesson learn tawbudi ai tawbadabu past da adum stick tawraga leibe mahuta past tu thadok piramaga present and future de hena focus toragadi personality de hena growth lakpa yai hayabako ado pile a gi damakta personality growth ki oiba ahenba advice kai kai lege haina last card amatanga pick tawge ko card se yam piaga thabagi ko kaino tawgal kaino tawe kamai haini Knight of Wands haiba card se tole haidi yam thabagi engon shuffle tawbada khutta channabado adugini ko so sigi Knight of Wands haiba card chi matung ina isagi personality development gi damakta personality growth gi damakta pile a oiberi ba chili now singi ahen bakari advice lai gi hamatamda phaba khudimak life ta pre plan tawraga tawbiyo ba isagi dum any career gi or relationship gi or personal space or kaino mo work tawna ba hotna gi or thabak ang pangthoke na khanba se khudak ta idea la aga khudak ta wakhal change taraga ngasai gi ngahak ngahak ke ba wakhal khanba or different choices myam ama leiri na khanba adumaina khanbagi mahutta fazna pre plan taraga pot ama leigadawa bu oiro decision ama lawgadaba bu oiro pre plan taraga lawbiyo ba ngahak ngahak ki mood and emotion na drive taraga decision lawbiga no ba ko haidi ngahak ngahak ki mood and emotion na drive taraga decision lawragadi sada kanadaba phattaba ma dimina lanna uba myam ama tholakpa yaeba aduna any decision law matamda good or bad adum choices sing je fazna analyze taraga ko plan taraga small or big any decision je fazna plan taraga lawbiyo khantharaga decision lawbiyo ba choosy oidana bagi damakta ko adu taragadi personality de hena growth and development la ani habni ba so pile a gi oiba reading se personality gi oina sida loire sida lawbe aba advice sing lotion biraga mathangi reading amuk I minarse Hey guys, so mathang sina koi pile B ko pile B sige white candle se
choose tꯧbiba pile B choose tꯧbiba ichil inausinggi oina isagi personality gi oiba kari vision leige adagi personality growth ki kari advice leige habado mayam punna yengminnerasi ai card hana shuffle tawjare aduga pick tawrage ko temperance hariba card che mathole King of Pentacles ko personality reading gi oina reverse reading leite card loinamak normal reading tawjagani ko Two of Cups Two of Swords Ace of Cups ko last card amaga pick tawsage pile B gi personality reading gi damakta ko Four of Swords ado sise mathanda chongthokcharpa card ni ko sisu dum hapchage card yamaga su kaisu kaide general reading ni ko Four of Wands So, card ki oina ayamba loinamak pick tawba loire pile B gi oina first and foremost Page of Cups hariba card china isana stranger sing the kari personality showcase tawge stranger haidi random person amana isana thengnaba matamda jaga ama hektada oiro film hektada oiro person amaga hana meet tawba matamda first impression kai bige stranger do the kari personality bige ha matamda Page of Cups habasiga King of Pentacles habasiga card anishina vision je pirak toini kwa First and foremost, Page of Cups hariba card gi matungina miyoi kharana first impression da isa se yamna dum kai haini emotionally fulfilling oiba adagi loinaba tinabada dum calm oiramgadawa manba adagi adum haidi isa haidi stranger dubu dum comfort kumba dum tawbirakadawa manba any problem or any situation discuss tawa matamda or any type of approach tawa matamda harau appreciate tawbirakadawa manba adagi hoi vibrant oiba colorful oiba active oiba adagi outgoing oiba energy se spark taweba ko haidi hoi isado introverted oiramba yai natragana haidi mine hek yengma matamda isagi personality se introverted ne haina khangdabado haidi adum kai haini approachable oiba haidi aduguma presentation ama pibado adumaina pi beisagi adum impressions kumba first look kumba sina ko aduna mina adum hek yengma matamda haidi loinaba tinaba nungaigadauba calm oiramgadauba compose oiramgadauba aduguma type of personality possess tarongadauba mangani ba aduga strangers na adum nakan amaramda khandoise yamna intellectually high minded oiba wakhal losing chawba budi losing leiba ko adagi kai haini strong personality or leadership personality power possess toramba yaba na adagi life se dum well settle oiramgadauba well organized oiramgadauba manba aduguma impressions yam pigal leba isana stranger da ko isa se siguma type of personality possess toramba yai toramda yai but mingonda piba vibe to siguma vibe se pigal leba ko mathangsina Four of Swords hariba card che tholeeba ko sigi Four of Swords hariba card china isana isagi near and dear ones da kai haini personality showcase toge kari personality and vision pige habdui maramda reading si laktoini ado sigi card che complement tawnaba sigi Two of Cups hariba card chiga Four of Wands hariba card chiga card home se pick tawjage ko haidi sigi card home sina isana isagi near and dear ones haidi nakna na loinariba miyoi singda kari personality showcase tawge habadugi maramda vision se laktoine ba ko first and foremost isa se isagi near and dear ones close oina loinariba circle isagi close oina loinariba miyoi singda yamna relax oiba isa se yamna compose oiba adagi isagi personality se yamna adum vivid oiba haidi yamna adum mingon uthoktaba side of personality sing se isagi close oiba person people sing around your close person sing da isana adum uthoeba ko haidi isa se extroverted or be introverted or be but isagi inner and deeper personality khara adum isana kai haini isagi oiba surrounding the close oiba sing da leiba sida yam hekta adum chingnaba laitana haitare ko adum relax oina uthoe aduduga isa se adum haidi isagi naknaba miyoi singa punma matamda yamna calm and compose oina adum pulle ba haidi isa da wakal se mang da bida ko adum yam
ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ incident ꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ incident ꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ share ꯇꯧꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ close and near and dear oneꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅꯀꯣ ꯄꯨꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ 4 of Wands ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯛꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ most importantly ꯏꯁꯥꯒꯤ family ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ person like ꯏꯁꯥꯒꯤ partner ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ best friend ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ strongly stand ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ familyꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ partner ꯅꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ best friend ꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯝ strongly and supportively ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ always available ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ personalityꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ possess ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ personalityꯒꯤ strong point ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ relationship ꯑꯣꯏꯔꯣ friendship ꯑꯣꯏꯔꯣ any bond ꯑꯃ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯁꯦ bondingꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯐꯖꯅ strong ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯏꯁꯥꯅ familyꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ partnerꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ high respect and regardꯇ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯁꯦ once bonding ꯑꯃ form ꯇꯧꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ bondingꯗꯣ ꯌꯥꯝ value ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯦ fake friends ꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯂꯣꯏꯅꯗꯕ ꯗꯥꯎ ꯌꯥꯗꯗꯅ fake friends ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ or ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯏꯁꯥꯒ truly composed ꯑꯣꯏꯕ truly connected ꯑꯣꯏꯕ person ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ make once bonding ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ once connection ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ highly regard ꯇꯧꯔꯒ yam keep up ꯇꯧꯔꯒ maintain ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ bonding ꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯛꯅ ꯍꯦꯛꯇ easily create ꯇꯧꯒꯟꯗꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ once create ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ strong and healthy ꯑꯣꯏꯅ maintain ꯇꯧꯅꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ 2 of Swords ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ 2 of Swords ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯅꯤ ꯂꯧꯒꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯧꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯁꯤꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯔꯝꯃꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯟꯒꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯌꯦꯠꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯁ ꯌꯥꯅꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯃ ꯔꯤꯖꯔቭ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯣꯔ ꯈꯔ ꯏꯁꯥꯁꯦ indecisive ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯇꯧꯒꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯤ ꯋꯤꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯛ ꯐꯕꯒꯤ ꯄꯪꯆꯠꯇ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯖꯒꯥꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯖꯒꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯍꯤꯛꯇꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ indecisive ꯑꯣꯏꯒꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯖꯣꯕ ꯒꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯝꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯏꯍꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯇꯧꯒꯅꯣ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯨ ꯀꯤꯞ ꯑꯞ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯑꯗꯔ ꯄꯔꯄꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯔ indecisive ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯗꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯌꯦ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯐꯣꯔ ꯃꯣꯔ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ